دما خوش به بینرین هیجا ایرو شش کانون 2021 جه روژان روژا دوشمی بویا رو گشتدانین هری سرکه و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی هول بدن دناوا 20 دقیقه چین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جارکتن دما خوش به بینرین هیجا نها یک جمجارین سرکه یا لسرانسری جهانی خواه جی خواه جنیقاش او فکران رهشتی روشا لأوکراینایه پشتی اشکرابونا راپورا استخباراتا دولتین یک بین آمریکا یا لسر تفگیرا لشکری یا لسنوری کیوی فکرین هیوی جاری هینا زیده تر بون لگوری راپورا دسپیکا سالی و روسیا ایریشا که برفره یا لدش اوکراینیه بده دست بکرن هر در راپوری ده جی هاتیا گوتن بقاسی 175,000 لشکرین روسی تاوی تانک و توپین خواه لسنوری وی ولاتی جی هاتنه بجه کرن هم وقتی ویه که سروک دولت یک بین آمریکای جو بایدن و سروک دولت روسیه ولادیمیر پوتین وی بجوین. پشتی شر و پفچونین لروشلاتی اوکراینای دست بکرن و کتن کرمی یا بین کنترولا روسیه آلوزیا لحرمی دتومه. موسکو کو تفگیر خواه یا لشکری لدردورا سینور اوکراینای زیده دیگه گارانتی جروجاوا دخوازه کو کیو و تف لناتوی نبه. روسیا جهوی دیگه کو لشکر ناتو لأوکراینای و دردورا وی دف جهن چالاکین لشکری برده. بریا جوینا نافبرا سروکن واشنطن و موسکوی ده راپورا استخبارات امریکا یا لسر پلانا روسیه دشرکی لدجی کیو ده اشکره بو. چافکانیه که ریوبریا امریکا کو نخواستناوی خو اشکره بگه جه چاپمنیه را گوته. ده ایرشا روسیا کو تی پلان کرن ده سپیکا سالی پیک ورده به دو قاطی تطبیقات لشکری یا لبهاری ده کو لحرم پیک آنیوی بکاربینه. همان چافکانی دبیشه. پلان هیزه که سربازیه تخمین کری جصد و 75,000 لشکری پیکتی. دنوا وان ده تفگره که برفره جصد تابورین کومین تکتیکی و توبخانین زرخی لگل هجماره که مزنج جبل خانه هیه. وینین ستالاتی ین کود راپورا استخبارات امریکای ده نشان دن که هزین روسی لچار دورین جدا کن بونه. لگوری بلگیان پینجی کومین تکتیکی ین قادا شر تاوی تانک و توپین کونو هاتنه لحرمین هاتنه بجه کرن. بریا نهاره و بریا اوکراینیا جمارا لشکرین روس ین لسر سینور ولاتی خواه به دردورا 100,000 را کاند بو. بله هر نتنی دنابرا روسیه و اوکراینا و هر وها دنابرا بلاروس و اوکراینی دجالو زیزیده بویه. بلاروسی به هنجتا کو هلیکوپتر که لشکری یا اوکراینای قاد هوایی یا وان درباس کری او هشار کر اوکراینا جی ادعای بلاروسی رد کرد. وزارت پاراسن یا بلاروسی راگاند کو وان ارتشه یا لشکری یا بالیوسخانه مینسکیا اوکراینی و خواندیا وزارت هفکاریا نافنتوی یا وزارت پاراستن یا بلاروسی او هشار کریه. ده داخلونی کجالی وزارتی و هاتیه داینده هات دیار کرن کو به هنجتا هلیکوپترا لشکری یا بتیپا می 8 یا اوکراینی 2 لنیسی نوا رواندا کیلومتر که قادا هوایی یا بلاروسی درباس کریه او هاتیه هشار کرن که ویجی داخلونی مینسکی رد کروگات آلی اوکراینی گلک جاران دیار کریه کو اوی جبو خورد سنوری خواه بالافر او بالافرین بیمروف جی دناف ده بکاربینه. ت بمپیکرنه که سنوری جی پیک نهاتیه. دناف برا روسی او هندستانی ده پیمانا هفکاریا لشکری او تاکتیکی یا دناف برا 2021-2023 ده جی هات امضا کرن.
وزارت پاراستنی روسیه راگاند کو مسکو او دلهیاندو لسر هفکاریا لشکری او تکنیکی یا 10 سالان به لهفکرنه. ده پیمانه ده هفکاریا دنابرا هزین لشکری او ین ولاتان لسر دابینکرن او پیشخستنا چک او کلوپلین لشکری ده جی خوادگیره. بل ایران یا دناوا اتمسفره که ارینی ده لیویانای بو لی آلیین پیشبرج بو ویه که نه آمده بون دناوا وان گوتنان ده بینکفتنا هفدیتنا لیویانای اشکره بو بردف که وزارت کارین در و یا ایرانی سید خطیب زاده دیار کرکو دانوستاندنین پیمانا نوکلیری ین لیویانای و داویا هفته جنوب جاره کدن دست پی بکه سر کمار ایرانی رئیسی جگوت خباتین وان لگوری پیمانا نوکلیری مشاندن. بردف که وزارت کارین در و یا ایرانی سعید خطیب زاده د جوینا چاپمنی یا آواهی وزارت کارین در و یا ایرانی ده تکلداری پیمان و دانستاندن نوکلری دا خویان یک ده. سعید خطیب زاده دازانین که گره به یا دانستاندن و داوی هفته دست پی بکه او گوته. ام دانستاندنان لگوری پیشنومین کمه پیشکشی آلین دن کرنه دمشینن لحفکرنه که دمکی و قوناغ نینه. متنا کج آلی ایران و هاتیه پیشکش کرن تنه گوتنه کدوه بنرخینن و نکارن حمودا خوازان بجهبینن. خطیب زاده ببیرخست که دانستاندن بداوی نبونه و دست نیشان کر که دما پیویست بکه پیشنومه نو دکارن بین پیشکش کرن. بردف که وزارت کارین در و یا ایرانی گوته ایران به نرمبونا پیویست چوویه نایه لیل آلیین دن نرمبونا پیویست نینه ام جی پیمانا نوکلری کمتر تشتکی قبول ناکن و جوی پیمانی زیده تر ام پابندیه نکن. سروکومار ایران ابراهیم رئیسی دهف پیوینا تایبت آ تلویزیون دولتی ده درباره مجارن دروژوی و پیمانا نوکلری ده آخوی. رئیسی دیار کر کجبور را کرنا به باندور کرنا جزاین دودوان یکینی جدا آفا کرنا او ها گوته. آلیین دن وسا دفکری که ام بجدار دانوستاندنا نبن. لگوری وان تشتکی که ام ببیجن تو نبو. فکرین که امی گا وکین آویجن. ایران بخورتی بجداری دانوستاندنان بو و ده پیشنومه پیشکش کرن. ام لگوری پیمانا نوکلری تف دگرن خبات تام لگوری پیمانا نوکلری تمشاندن. رئیسی آنی زمان کو اوی آبوریا ولیت و بودجه سرسالی به پیمانا نوکلری وگرینتن. بلیش بر پاندمیا ویروسا کرونا ده سالا 2020 ده آبوریا جهانی گلکی لواز بو ویه که هشت کو ولاتین روشا خویا آبوری نباش بون هینا زیده تر پیوستیا وان با آلیکاریه چه ببه لی هبونا پاندمیه جی نکاری فروتنا چکان لواز بکه ده سالا 2020 ده به بهای 531 میلیارد دلار چک لسرانسر جهانی هاتن فروتن جارک دن ده فروتنا چکان ده ناوی دولتین یجبوین امریکای لسری لیسته بو لهمبری ویه که جیرک خسرین آلیکاریه یه نافنتوی برتگ نشان دادن. تیوی کیمبونا آبوریا جهانی جبر باندورا پاندمیا کووید 19 فروتنا چکان آ جهانی ده سال 2020 ده زیده بو. انستیتویا لیکولینین آشتی یا ستوکولمی راپور خواه لسر مجاری وشاند. راپور اشکره دیگه که 100 کامپانیاین هری مزن این جهانی سالا بوری 531 میلیارد دلار چک فروتنه. اف یک جی لگوری سال 2019 جسدی یک بهنوک سه زیده بویه. لگوری سال 2015 زیده بونا پرسه بریجه جسدی حفظیانه. جلی کولینرین سپری الکساندرا مارک شتاینر کو راپور آماده کری دست نشان کر که فروتنا هلبرینا پیش سازیا چکان دناوا 6 سالین داوی ده هر کدچه زیده بویه. راپورا تکیلدار آ سپری اشکره دیگه کو بار شرکتین هری زده ین چکان که دی جهانی ده چک فروتن ین دولتین یکبوی یا امریکایی نه. زیده تری نیوی بازرگانیا چکان آ جهانی جه آلی 41 شرکتین امریکی بتینه کرن. لوکید مارتن
یک جوانه که د سال 2020 ده به 58.2 میلیارد دلاری بو شرکت هری زیده کو چکان دفروشه. چین برێژە ji sedî 13 ciyê xwe di rêza duyemîn û Brîtanya jî birêje ji sedî 7.1 ciyê xwe di rêza siyemîn de girt. Di vê navberê de li gorî daneyên rapora Siprî, firotina çekan a Rûsyayê û Fransayê ku di bazirganiya çekan a cîhanê de welatên girîngin li gorî 2019 kêm bûye. Ev yek jî di nava rêxistinên alîkariyê yên cîhanî de rastî bertekan hat. Rêveberê giştiyê Miziriyor Pirmin Spiegel ku yek jî saziyên alîkariyê yên mirovî yên Alman e li ser rapora ku ji aliyê Siprî ve hatiye eşkerekirin bertek nîşan da. Herman Spiegel di nirxandina xwe ya ji bo rojnameya nû yê Eisnbücker Zeitungê de diyar kir ku dewlet di demên krîzê de pêşengiya xwe ji holê radikin. Spiegel diyar kir ku pandemiya koronavîrusê tê wateya wendakirina bingehên jiyanî yên ji bo hejmarekî mezin ji mirovan. Belîvînerên hêja her ji yek ji welatên ku li seranserî cihanî herê zêde aboriya xwe ji bo leşkerî bikartîne ew ji dewleta Tirkiyeyê ji xwe bi salan e li dijî gelê Kurd û ji êrişên xwe yên qirkirinê de beşeke mezin ji aboriya welat li dijî gelê Kurd bi mezaxtina çek û pereyan û kirînaviyekê ji dide diyarkirin li Tirkiye krîza aboriya di navbera mehên dawiyê de zêde bûyî civak ji hev xistiye. Nirxê lîreyê Tirkî li pêşberî dolar 13.7 derbas kir. Di nava vê rewşê de Meclisê danûstandinên bütçeyê jî dest pê kir. Li Tirkiye roşana nirxê lîreyê wê li pêşberî dolar dihêle û her ku diçe jî têk diçe. Pêşketina kura dovîzê ya piştî mudaxleya Bankaya Navendî demeke kur dewamkirî û dolar bi 13.7 lîreyê Tirkî û ewro jî bi 15.5 lîreyan dest bi hefteyê kir. Bi vê awayî derketa holê ku mudaxleya Banka Navendî nemayîndene û pir bikêrîne hatiye. Di nava rewşaheyî de li lijneya giştî ya Meclisa Gel ya Bilintiya Tirkiyê bi danûstandinên bütçeyê bi axaftina cîgirê Serokkomarê Tirkiye Fuat Oktay dest pê kir. Di meclisê de wê li ser temamê pêşnomeya qanûna bütçeya hikûmeta navendiya 2022 jî nîqaş pê kirin. Fuat Oktay di axaftina xwe ya kirî de got li hevhatina dovîzan ne li gorî rastiya aboriyê ye. Bilê li Endonezya di teqîna volkana Semeru de ziyaneke mezin li herêmê bû heta niha 15 kesan jiyana xwe ji dest daye û li herêmê agahî ji 27 kesan jî nayê girtin. Çarê kanûnê li volkana Semeru ya 3676 metre bilindahiya li rojlata giravê Javaya Endonezyayê ye teqînek pêk hat. Li gorî daxuyaniyên herî dawî yên rayadarên herêmî jimara miriyan di Karasetê de derketiye pazdiyan. Her wiha bi sedan jî birîndar bûn. Hate diyarkirin ku xebatên lêgerînê yên ji bo 27 kesîn ku wenda bûne jî dewam dike. Ji 19 cihên li derdora volkanê bi tevahî 1700 kes ji bo cihên ewle hatine veguhestin. Ji ber metirsiya rewşa li herêmê nêzî 1000 kes ji bo ji cihên ewle jî hatine veguhestin. Ji ber teqînê pira li navçeya Lumagang a herêmê li bajarê Malangayê ve girî dide û avahiyên derdur jî hilweşiyane. Herî dawî li herêmê di çileyê de li çayê navborî teqînek pêk hatibû. Wê demê ti ziyanên canî pêk nehatibû. Bilê em bi Myanmarê dewam bikin artêşa darbekariya Myanmarê bi îdayên cuda hewl dide seroka welatiya ji erk hatiye girtin Aung San Suu Kyi di zindanê de bihelîne di darizandina yekemîn ya doza Suu Kyi de 4 sal cezayê girtîgehê lê hate birîn. Di dozên ku seroka Partiya Yekîtiya Netewî ya Demokrasiyê Aung San Suu Kyi de piştî darbeya leşkerî ya
یکی ثبات جعالی ریوبریا جونتی و خاطبو گرتن او به هنجتین جدا دهات دارزاندن ده بریارا یکمین هات داین. ده بریارا دوزا کو جبر بمپیکرین قدخین کووید 19 او تشویق کرنا رای گشتی هات بو سوشدار کرنده 4 سال جزای گرتیگی هات برین. بردفکی جونتی زو مین تونگ جه 4 سال جزای گرتیگی اری کرد. هات دیار کرن که اگر سو کی جبر سوچین دنیین کو جبر وان تینه دارزاندن وره محکوم کرن دبا کو جه 100 سالان زیده تر جزای گرتیگی لی وره برین. ارتشا داربکاریان میانماری ده یکی ثباتا 2021 ده به هنجتا ده هلبجارتنا هشت مجدار 2020 ده بمپیکرن پیک هاتیه داربه لشکری پیک آنی بوم. ارتش تیوی سروکا ولاد به صدان سیاست مدارچی گرت بون. لولاد هر ده انجامین خوابشاندنین لولاد ده بیتری 1000 کس هاتن کشتن و به هزاران جی هاتن بنچاف کرن. بلیل گامبیا دستلاتا سردمکی یا بقاسی 27 سالی بداوی بو سرکمار گامبیا یحیی جماح یه سرگونکری لپیشبری نامزدی پارتیا گل آنتوی بارو تیک چو کمیسیون هلبجارتن یا سر بخواجی سرکفتنا بارو راگهاند. لگامبیا دچاری قانون ده هلبجارتنا سرکماری پیکات. کمیسیون هلبجارتن یا سربخه به داخویانیه که راگهاند که نامزد پارتیا گل آنتوی آدم بارو بو سروک ولات. لگوری کمیسیون بارو 457,519 دنگ قزنج کر. اف جی دیگه جستادی 53 رژه بشتاربونا ده هلبجارتنه ده. هفریک سرکه بارو ده پیشبرکا سروکاتیه ده سروک پارتیا دموکرات آیک بوی اوسونه داربو بو. داربو جی 238,253 دنگ ستاند. ارما بارو NPP سروک لجنه هلبجارتن یا سربخوا آلیه مومار انجای ده داخویانی دربار مجار دایی ده وها گوت. از اشکره دکیم که جبو سروکاتیا گامبیای آدم بارو 457,519 دنگرتیه. بارو جی درکت بیشبری گل و سوز دا کتش دا کش دست ویوره ده جبو گل بکه. اف آگاهی لناوا ولاد به شاهیان هات پیشوازی کرن. ده هلبجارتنین قانون 2016 انده باروف کو سروک کوالیسیون اپوزیسیونی بو و نه کسک زیده دهات ناسکرین جی بو لی دیساجی کاری سروک ولات یه سرگونکری یحیی جامح دیک ببه. باروف کو سیمین سروک کمار گامبیایه ده 5 سردمین پیشته کار بکه. لگامبیایه که نفوس آوی نیزی 2 میلیون و نیوانه 6 بر اندام جبو سروکماری هاتم پیش برکه. جامع دو 22 تیرما 1994 ده به داربه لشکری لگامبیای ریوبری گرد و 22 سالان ولات بریوبر. یحیی جامع ددما دستراتاریا خوده به گلک بمپکرنین مافین این وکی اشکنجه، دست آویتن و ایدام هات سوشدار کرن. ده هلبجارتنا سروکاتیه یا یکی قانون 2016 انده لهمبری هفریک خوا آدم باروف تیکچو. جمع کو انجام قبول نکر تواهی بانگین جبو استفا کرنا ویج دستلاتاری دهاتن کرن جی رد کر. جمع کو دویا بود 19 چله 2017 انده پیویر خوا رادستی باروف بکرا ده 17 چله ده جبو نوت روژان روش آورته آنگو اوهال ایلان کرده بو. جمع کو پیشتی وی زختی نکاری لبرخوا بده 21 چله 2017 ان ولاد ترکاند و چو گینه اکواتور. بلی بینرین هجهر به نزبونا سرسالی را لأوروپا و امریکا ایدی رنگین سورو سپیگین نوال بابا لقادانن به هزاران نوال بابایان لکولانین لیورپول ین انگلیستانی مشیان لدولت یکبون امریکا جی بسدان نوال بابا جبو خیرخوازی چون سریچی. نوال باباین کو جلین سور و شین لخواه کرنه لباجاری لیورپول لکولانان بوند. دمشا دوه پیک هاده آرمانجا سرکی آوکرنا کیف خوشیا لهرمی بوم. بارج بر کووید 19 مراسم هات بوم بطال کرن. لگوری دانین فرمی در دورا 5000 کس آمده بوند. جبو آلیکاریا به زاروکه که هرمی را نوال بابایان در دورا 5 کیلومتریان مشیان. دوه لماین جی بیتری 200 نوال بابا لناوا برفی خواه بردانجیری.
لورجی آرمانجا سرک آلیکاریا جبو سازیا آلیکاریه هاتی کم کرن بوم. بلی بینرین هیجم لورد گیشین داویا بلتنا خویا جهانو دبیجین حتی صبح جاری کردن ورم پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده ارشاد بختار.